Uyazi ukube twist ngeqiniso zonke emhlabeni fuze ngabe omlamuli nxa sebayikhanda nje indondo yokungibonga ukuthi ngikwaze ukuthi spirit sobujongo ngesifaka isigciniso sigcwalizwe lonke. From 2017 mangicabanga ngiqala ukungena emehlweni abantu benotice ukuthi umquality wakabiyela. Ngichoma ngayo yonke into ekhona abantu bengibona ngiqophe into bethethe ufamjulile ongazi lutho. Uyabo lento ngama kuyona ukuthi cha mina ngiyimina angikwazi ukuyishintsha ngithi angiyena uquality. Ngaba nje uquality ophile ngathi ngihlale rank ngathi ngizalele ranking. So umuntu uyabheka manje 95% yabantu TikTok baphila ispirit sobhinqa nobujongo. Kodwa umuntu uyabheka lento leyo yimpande zami lezo ingqabi zami. Labantu babeyisaba lento ukuthi kuzothi bayaphapha ukuthi bachoma ngento engathi tissue because abantu abaningi bebelinde ukuthi bazochoma sebenama Land Cruiser. Ngathi mina ngizochoma nginesenta. Ngiqophe into udeshe le polo ngichome ubujongo buyogcina notice ukuthi iyaphila lento. Ngisho WhatsApp manje thenga omega yodwa bona abanyaka semapha kwayimoto ku TikTok ukuthi hayi uyinkunzi. So lonto le idinga ukubonga ngoba ngani kwazi ukuthi phela yeke ikwazi kwenza ukuthi angibangabikho mina. Ngisho babeni ngerole model yabo nezingane zene sasozalwa zoloko zazithi kwakukhona inkunzi lapha untombizima kuyo zisho mina. Isi right.